Ninawe enkashana kamenze yaphuza umlaza ngameventa nasezansi ifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika la emhlabeni wethu obizwa ngokuthi-ke i-Black Life TV kanti igama lohlelo-ke sibuza into eyodwa nje ukuthi uthakatha ungubani elami igama uKings Chaka ngwakaluqa mfoka amancaza kancane ayidedela intombambi esokeni ubhambatha emhlane amagwala ngolala nomunye indawo wavo wakho ifilanga inhlikihlikana nesitinde ehlikiswa amagidangoma kulasemtubatuba uthi nginiyeke ngobona zona ukuthi ngiyinsizwa ngedwa ningakithi cha ngiyona wengane zakwethu asihambeke sizwe ukuthi isihambeli sethu sikhuluma ngani namhlanje size ngani sizoxoxa ngani ngoba ngumuntu osondela kubantu ngoba efuna indaba zabo ingane zakwethu niyangazi ngokanondaba asigijime siyoza ukuthi abantu bakhala ngani bathini ngana kwethu asibingelele Yebo sawubona. Alright. Ngiyaphila kunjani futhi? Uyathetha? Ngiyathetha. Phinde ukhulukhulu. Ngibuye ndithi ukhulukhulu Manje manje. ngithethisa sangithethiswa mina ngindoda ngomzulu ngithethisa lento. Okay, ngiyathetha futhi. Okay. Right, size ngani mama namhlanje udaba lakho lithini ubani osisimaye nalo igama uma ungenalo futhi it's fine uqhamuka kuphi nendawo kodwa sesiyazi vele cofa imvaba manje usikisiki kanjalo kanjalo ubani losikhuluma naye namhlanje. Okay, ubhuti nithetha no-Aphiwe owakwaKhomo. U-Aphiwe oqhamuka eLsikisiki. Yeah. U-Aphiwe ndize ngokuzofuna uncedo apha ndinengxaki endinayo nomyeni wami. Yeah. Umyeni wami sinengxaki yokungabafumani abantwana. Yeah. Kodwa isizathu sokuthi siyabafumani abantwana ndim umuntu owenza ukuthi singabafumani abantwana. Njani? Ubhuti ekuqaleni kwami ukuhlangana nomyeni wami. Yeah. Sadibana ke kweziphuzo siziphuzayo. Ngisela. Ewe. Bethunana. Dabona insizwa andibona insizwa le inemali. Hayi ke yafika yenkosi yami yazozibika ke izibika uba indithandile. Hayi ke nami ndase ndibona insizwa bayi mandiqome natsi indoda. Hayi ke kwase kuyaqhubeka. Ubawela nambu. Sola kumjongile. Ewe. Yasi. Dafumana ke indoda ngalohlobo. Sinomyeni wami sithandanile inyanga ezimbalwa. Unyaka khange uphele. Yeah. Into eyenzayo leyo ke ndiye sathe ekuthandaneni kwethu kwacaba lisoka ungumuntu othanda amantombazane ixesha elinintsi. Habe. Dabona ba andithandi uba sibe baninzi. Okay. Dase ndihamba ke kukhona umuntu inyanga nje ebendihamba. Ake enyangeni yami bendisebenzisa izinto zokuba ndigcine nibandodwa ngoba lokhu khona imali phaya endiye ngoku andisebenzi imali yanceda kufuneka ndenze izinto ekhaya kahle bendifuna nje awusafuna ukuyitshela. Ndifuna abe ngumncedi apha ekhaya support yabofundise nje nomntwana nakhona umntwana naye ke owenye indoda. Wawufuna bonke abakini ba benefit ngendoda yakho. Kule ndoda ngoba ndiyayibona bayi usozimali. Hayidana wazamntasa. Into eyenzayo leyo ke hayi ndile emntwini wandinika umthi besiqhubeka sithandane ndithanda ndagcina ndibandodwa. Ingekho nje into eyenzala singalwi kumnandi ngapha uxabana namantombazane kuyilonto nje wagcina ke ewayeka ke. Unaye ke umama womntwana ke wangaphandle. Yeah. Hayi ke bohlukana ke saqhubeka kwafika ixesha loba afuna ukuyondazisa kumndeni wakhe. Hayi na impela wabahlanganisa abantu bakowabo nomndeni wami kwaziwana ke. Kusezinyangana nje saqhubeka ke ndahlala emthatweni. Kule ngxaki yami ke ngoku enyangeni ebendihamba bendimane ndiyovuselela uba lo mandithandwe. Kalolo muntu undithandile yena kodwa yengoku bendifuna ukuba ndodwa. Uvuselela entweni kanjani injani lento okade uyisebenzisa vele ukuthi akuthanda ube wedwa. Bekunesiphephethwe sinikwa ndimbiza kusebusuku ndibe ndinikwa imithi yoba mandihlambe xa ndizohlangana naye bandigcaba apha esithweni ukuthi nje igazi lami mahlangene naye nje kuvakale mina bendim omnandi. Ndim nje
ozothi mecinga mna nje angawacinga amanye amantombazane nobe kwenye intombazane nje hayi azicingele mina. Ulwela ukuba mnandi. Ndilwela uba mnandi. Yebanthu. Ndenzela ungashiywa ngoba Aha. ndizoshiywa. Thetha sisi. Hayi ke nyhani kanti eyinangxaki eyo. Ubhuti uyihlanganisile imindeni satshata. Ekuhambeni kwexesha xa utshatile kaloku kufuneka ube nomntwana owalapha emzini. Sizamile ke ukuthi sibe nabantwana kwacaca uba akwenzeki. Hayi ke kwacaca uba ngoku ufuna sihambe abantu ndicaba make siye kudokotela sibheke uba yintoni ingxaki. Udokotela caba hayi akaboni nto. Aloku ethembisa uba umyeni unabo abantwana nami enditshekisha nabo abantwana atsho uba nizoba nabo abantwana. Qha ngoku umyeni wam ube nengxaki yokuthi uqale warhawuzelelwa. Elokho enengxaki nje urhawuzelelwa apha ngaphantsi. Okay. Arhawuzelelwe kokunye adumbe athi noma mhlawumbe egqiba uchama aphume ubovu. Sure. Kwacaca uba ndiya emntwini wam enyangeni bendihamba ndiyamxelela uba ndiyabuza uba ezi ngcabo mane endenza zona ndizenza ingaba azinamthelela na. Kwacaca uba hayi xa uloku uqhubeka nazo ziba yingozi endodeni. Sure. Kwacaca uba ngoku ndiyabuza uba singenza njani uba ancedakale. Kwacaca uba nayo inyanga ithi izozama kodwa ngoku ayikho bekufanele uba yinto esasiyenza nje okwexeshana. Kwacaca uba mna bendiloko ndisiya ngoba naku ndifuna le ndoda. Lihambile ixesha umyeni wam waqala izilonda waya ebhutyuka apha phantsi adumbe achame umane ephuma ubovu kokunye iphuma ubovu olunegazi. Kwacaca uba serious into. Hayi ngelinye ilanga azothi utata kunganjani sike siye emntwini mhlambe weqile njengamntu othi meya emsebenzini ahambe ekuseni ngenzeka uba uyayazi into yasemakhaya kuba khona imeqo kanje umuntu abekele okanye ingabe ubekelwe phi okanye yabo. Ndiqonda uba hey kuzovela inyani. Ngithe mna hayi ake sihambe udokotela uzogcina eyichanile le nto. Nyani xa siyile udokotela uyafumana amapilisi namayeza nemijovo kodwa ngoku kuyathomalala nje ixeshana. Kuphinde futhi kuye kuvuka. Ngoku sineyo ngxaki and ke ngoku ngeke akwazi ukuthola abantwana ngoba ulimela apha emasendeni. Uthini lo owakho umlaphi owawugadukiyeni uyothatha lento esemosha umyeni wakho? Umlaphi uyazama ukundinika izinto kodwa azisancedi. Andiyazi noba uyawuchana nomcimbi wokunceda le ngxaki esinayo. Kodwa ngoku yinto ephakathi kwami naye. Family yakhe utata iyayazi lento ifamily yakhe iyayazi. Ifamily ayiyazi. Qha bazi uba umane ngumuntu ohlushwa impilo ngoba kunzima uba angathetha lento. Kanti abazi ukuthi umthakathi nguwe. Abayazi futhi nama bendingafuni uba mabayazi ngoba xa ethi masiye enyangeni ndiyazi uba kuzovela uba ndim umuntu obemsebenzisela imithi. Sure. So now mawucabanga wena ngokubuka kwakho yona yiphi inkinga noma indlela engifisa ukusizakala ngayo nomyeni wakho? Ufisa ukuthi kukhona umuntu onganisiza anisize ndlela? Ndidinga uba xa ngakho umuntu ongathi hayi angakwazi uselapha esisigulo ngoba sekuthiwa kumoshakele kakhulu apha ngaphansi isitho sakhe nje simoshakele. Ngoku sisenongabacholi abantwana. US ke yena kwayinduku ayisavuki. Nendlala imile nje. Hayi imile ngoku ndiyakhathazeka lo mna ngoba ndiyazazi uba yonke lento kunje ndimi. Wena ayikumoshi lento phela nawe uthi wacaba esithweni sangasese. Mna zange ndibe nanto. Ingxaki ibe kuye kodwa iye iqhamuka nakuye zange iqhamuke seyiba khona ixesha elinye. Asikhulume nabantu besifazane abasekhaya abahleli njengamanje abakubukayo abanamadoda nawo anesithembu noma mhlawumbe aney'ntombi ey'ningi ukuthi kuma-options onke uyaphinde yaphasisana ukuthi umuntu wesifazane osekhaya uma efuna indoda kube yakhe asebenzise imithi njengoba wenzile wena. Hayi ngeke bhuti. Kungcono umuntu akuthande uthando lwakhe. Ma ukuthi mhlambe ebengafuni ukukushada makangakushadi uzomthola umuntu ozokushada nibe right emshadweni ngoba ngoku ndimoshe impilo yakhe. Sure.
sesele nalo mntwana ongaphandle nami ndinomntwana oyi-1 and akumandanga ke ngokwemzini nami ngoba kaloku andifumani bantwani eloko kuthethwa ngathi ndim umuntu onengxaki. Takamama, sibongile kakhulu uzosishalela udaba lakho, sithemba ukuthi usizo luzotholakala nawe ubuyele endaweni ekahle. Kodwa-ke lakho lokugcina, uyacabanga uphinde usebenzise imithi? Hayi ndiyayibonga sendifundela ukhulu emithini. Sendifundela ukhulu ngeke ngisayisebenzisa. Sendifundela ukhulu kuba ihamba ibe yingozi. Siyisebenzisa singazi kodwa ekugqibeleni ihamba ibe yingozi. Igaxelisa. Iyasigaxelisa bhuti, iyasigaxelisa. Kuyezwakala mntama, sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ndiyabulela bhuti. Uthando-ke luyinkinga, abantu uma besothandweni noma befuna uthando benza noma yini ukuze bakwazi ukuthola abantu ababadingayo. Kodwa ekugcineni zikhona iy'nkinga eziyingqinamba ey'fana nazo lezi eza nazo. Elami lokugcina lithi qaphela kukhona konke okudingayo, ungenzi into eyingozi azogcina isenza ukuthi ulimaze impilo yomuntu obukade ungaqondile ukumlimaza. Igama lami uKing Sixaka, ngwakaluqa. Lolu hlelo lubizwa ukuthi uthakatha ngoba le iBlack Life TV nakanjani kokuzazi sophinde sihlangane. Sale kahle.